namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namle ta khala manager Philani na timhaka ta Henche yona, of course ta khi analyze mhaka ya kona. And then ta tlherela na timhaka ta producer ya Hosingove. I think xa best event ni sungula timhaka ta producer ya Hosingove ku swilo swi olova la ka content ya hina lawa. So hi ti 28 February ni fike ni vona Khalanga Productions, as you can see kwala of course la ku our latest edition to Khalanga Productions. About Tim Panyas, the producer, as you can see. So, as you can see, Khalanga Productions, bafike vasayina Mpanyas as a producer kwale ka studio xa vona. So, mina nga vula tano congratulations to him Mpanyas, swikahle. So of course mina question leyi ka mina a yi ri kona mihleketo ya mina koko a ni nga ta vutisa mina hikwani ma swi ku minkarhi yin'wana ni ta va ni khometa ko ka Facebook a ni domini mara question leyi a na ku yi vutisa hi leyo fana na leyi nga tsale hi Don Lila yo loko se a za a sayiniwa le ka Khalanga Productions swi nga swi kha swi vula yini hi ntirho wa yena ma yi kumana na mhaka leyo mara vona va fika va kombisa ku ka swin'we na mi hanya ka yini misava ya kona. Mpanyas is still free to work with anyone. He can even work with you and you own the music, just pay. Leswi va nga fa va kombisa swona ni ko so it's month agreement ta vo ti famba xinjhani a ni swi swo i le hansi ka production. So maybe swi nga swi kha swi vula ku loko yena a kha a tirhisana na another artist Mpanyas na production ya yena ya Khalanga yi ta kha yi kuma ti-shares na a ni twisisi ku swi ya tirha xinjhani kwalano hi ta hi kha hi voni swona ku swi endlisa ku yini hikuva ni swi la under production, which means se i ownwa hi production ma yi kuma na mhaka leyi yo na tinsimu ta yena loko a ti endla so is under the production. Na loko se a kha feature or kha chayela un'wana hi ku twisa ka mina a ni va ri under production swi loko the production somehow yi va yi na ti-shares to karhi hi leswi swi endlisaka swona loko is yi sayiniwa ehansi ka khampani hi ku se i sayiniwini. So a ri ta kha hi voni swo famba xinjhani guys, and then kha ni veke a closer eye to see ku va la ku tirhisana xinjhani sweswi a nga sayiniwi, because loko ku ri i sayiniwini ka production swo ku na vona somehow fika va benefita hi ku twisaka mina loko ku ri Mpanyas wa ha tirha like independently, so which means he can still go out and record mi kuma ku production yi nga ri connected. Mina a ni voni difference ku fana loko se vo n'wi vitanga loko fike ku ndliwa tinghoma va ku tana Mpanyas hi ta ndla tinghoma nkarhi wo karhi va fika n'wi hakela mani kuma yini ku ni rini. So mara hi ta hi kha hi languta ku mhaka leyi yi famba xinjhani. And then of course hi tlhela ka manager Philani. So hi manager Philani a yi stuckile hi ti 24 ta February, so a yi fike yi posta around vo ma 6 on his Facebook, as you can see kwalano va kha yi kombela ku pfuniwa. A yi stuck a na bomb sprayed nga ni khome loko ri hanhlangi swona la a yi stuck kona na Henche ya yona, as you can see kwalano. So post loko yi langutisa ma swona ku a wu nga commenteki la ma yi kumana mhaka leyi. Mara leswi nga hi kotisa ngopfu manager Philani i ku va Gagash a share that post. A ni loko munhu a yi share swi endla ku vanhu va kota ku commenta ka yena loko mi kuma ku ka original account a va koti ku commenta ma yi kumana mhaka leyiwa. Comment ya kona I mean like post ya kona hi leyi ku one se already deletiwini. So hi kona la mhaka yi nga fika yi kotisa manager Philani kona, because people were commenting a lot of things swo hambanahambana kwala. Comment leyi ni nga yi vona yi kha yi vuyelela ngopfu a ni already a ni swi hlayeni la swin'wana i mhaka leya trailer liya. Okay, leyi yin'wana lawa of course un'wana i fika a n'wi mention na veri mahlungwana yi fike ku movha lowu wa tikeliwa, of course yi attack na Gagash and stuff like that. Ma a ku VW a yi na power loko loko fika koka trailer, heavy trailer like this. Okay, so manager Philani fike commenta yi ku yini lawa hi vona. Okay, manager Philani fike yi kombisa so if you want manager Philani if you problem ya we una problem na vutomi bya mina. Next thing you'll be complaining about prostitute ku ri why va xavisa ani a wu tikoti timhaka ta we leswi a fika a kombisa swo manager Philani. Mara kona honestly speaking ka mhaka leya trailer leyi na mina a ni nga yimangi na yona masunguleni. Trailer dikulukumba lediya dikhadi koko hi DSG DSG ya hlupha swinene.
na mina honestly speaking nga yimanga nona I think ni nga ni tshame ni comment na mina a ni complain hi swona ku that trailer ngopfu the trailer dedikulukumba dedi ku hey a ni nga ri support of swona so mara loko ku ri trailer ya toilet liya yi light guys liya ni vona yi ri light a ni nga voni ku ri that much of an issue ne then van'wana lava ni nga vona va complain hi mhaka swo a va kha travel a Giyani a vuya like ku renka and stuff like that like for traveling leswi a ni voni ku ri much of an issue leswiya la as long a mi kuma ku a va a kha a yi service a ni se mi kuma ku i va kha i vi kha travela ngopfu mi nga kuma ku se a ba over 1000 kilometers per week loko a khandla leswiya so swi loko sweswo i fike i meka sure ku se i tshame kha yi chekisa movha yi va yi kha yi serviceka a ni voni much of an issue on that so mara ka trailer mina ni nga recommend ku yi xava baki a sayitini so for ku renka it's not a big deal ngopfu as long munhu a kha service mara ku na timovha leti to be specific ti nga good for that such as timovha to fana to vo Toyota vo Suzuki ti kona ti 7 seater mina ni vona ti ri kahle letiya to be honest for like for long travels na vo Avanza ko mara Avanza maybe an manager mi nga kuma ku maybe yi tlhela lava movha lowu wu nga na style nyana okay swa twiseka mara ti kona ti Suzuki ti kona na ti like Toyota ta 7 seater ti va ku ti ri kahle for traveling even then leswin'wana yi kuma baki for ku va yi koka because DSG ya hlupha guys ya hlupha DSG ya hlupha a yi lavi tshikeliwa ngopfu like a yi swi lavi swo fana leswiya by the way na Gagash ve ri a stuckile yaleyo manager plan of course yi hlamusela kwalano movha ya yena movha leyi mi ni nga n'wi rhwala ku sukusela Polokwane BMW ya yena ni kha ni yi kokisa sweswi nyamuntlha u kokiwa mina mara hi se le ku chingeni i le ku chingeni Gagash le ku chingeni movha ya yena loko yi inana hi mi ni nga yi rhwala ni yi rhwala hi xigonyana xa so Gagash namuntlha se u chingela movha leyi nga ku pfuna wena Gagash u chingela movha leyi nga ku pfuna kusukisa Polokwane ku yisa Joni nyamuntlha se wa yi chingela hi leyi u chinga hi timega chinga swilo hinkwaswo movha le ku yi kokeni number plate ni ta mi komba hi leyi a na hi koloti leyi xa vo cash number plate na mi komba hi leyi number plate LP 36 KCGP movha ya Philani yi tekeliwe disk i kokwa wena leyi i nyan'wako i kokwa wena lava hi leyi wa yi vona na mthelo wa kona u hela rini 2025 wa vona hi lowu na mthelo ni mi komba hinkwaswo hi lowu na mthelo wa vo mthelo 2025 hi lowu so mi nga ma hleketa ku Gagash a kombiseni ku i xave BMW hambi ti ve ri 135i sweswi mi nga ma hleketa ku a kombise mara a hi zangi hi yi vona ka Facebook se ku hi manager plan yi kombisa ku movha leyi a yi stuckile yi ve na issues which means maybe yi tlherini a hi tivi ku nga ku endleke yini ma yi kuma yena mhaka leyi mara in overall mina nga suggesta ku yi xava baki and then for traveling a yi kumi something reliable such as Toyota or na mina lexa Suzuki lexi ti koho ti 7 seater hi leswo